Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke Lawlyngdoh Sports Club, kawai nak kiseng samla jong kedong Lawlyngdoh nak kesnong lomoba opor Shillong. Kalayo ban Pynhap perdana ya ke teo lekmen ne ya ke belatip kum ke Lawlyngdoh Week 2019. Ya ke balas dang nadu ke arpa pratrek ubenai ke lalingkon arjar kat kendai. Ya kini kateu lekmen Jingshongkun na Pynhap perdana haka artarik mentau benai rempang dau ba hamlet sendokling ubalong MLA kini kathan. Ringkat kejiran lang ke kong linia thank you kabadai ke MDC ki reurang ba nadu ki lokmi longpa ki khon samla hadu ki hap ki barin. Hakani kesingi ke bakhado la perlong de ke Jacob thai babreu bat rang kansai jong kedong Lawlyngdoh. Bat ke balakam pencong set hakani kesingi kedai ke Jingshongkun benta set hem jong ki longkme banyak kini ya ke nam Mrs Lawlyngdoh. Haba pa ki kusnam nong job. Hakal yang kisamla kan thai kasamla Daphika Lingdoh kelayo ban pongi ke pensengan jong ka nam Miss Lawlyngdoh 2019 kasamla Namesha Lingdoh mauplang kelawan hak keran baar katba ke Evelyn Lingdoh mauplang kelawan hak keran balai katba hakiliang kisenrang pan usamla Alviani Lingdoh mauplang ulayo ban bat ya kanam kum Prince Lawlyngdoh 2018 hak keran baar pat layo do usamla Felix Tar Raji katba ya keran balai pat layo da usamla Adoni Hosia Kharbitai. Haba pai pat sekinong job hakaliang kilong kumi kakong HBB Basayuman. Kalalong kanong job bat jobat ya kanam Mrs Lawlyngdoh 2019. Nang ta kakong kentiu len warba kala job hakakerdan baar. Katba kakong Wanda Shisha Kharbitai hakakerdan balai. Hakani kesingi Pynhap perda layo ru bansa miki kusnam sekinong job haki jinglek kai baper-per. Ya kebala pelong hakani ketio borok siteu lenter. DJ Lawlyngdoh.
Today, contestant number 7. The first runner-up, Hockey Misses. Today, contestant number 4. Bari bajop iba yora ia kanam jong i Mrs. Lawlyngdoh. Today, contestant number. Today, contestant number. Omran Paday. Today, contestant number 12. Tiga tempat ya kita punya ya prize bagi crown kita nak susman ya prize of first runner up, second runner up. Jadi baham na sandali kapa ya prize of Mrs. Tengah tempat ini ni judge. Ikong thank you ban crown ya Mrs. Nama bikong tadi ni Imran. Tanpa di yang tahu. Tanpa di yang punya kawan ya kai. Dapat inoknya di Secretary of Lawlyngdoh Sports Club. Tingilayo ya kinong job Mrs. Lawlyngdoh. Tingay ko jung play ya borok sangot ki play shimpenta kani ka competition. Pingiran ng ijing ayos ngo bahi ki nakabenta ng ijing shimpenta ko jung ki. Makanam ko jung job ko jung ki kadai ka benta kadai kalat nakabenta jongi wei ru nakabenta larang idon yang lubi hangis nyam bagi buat benangwan nakabenta second runner up today contestant number 3. The first runner up hakajing kop Miss Lawlyngdoh. Today contestant number 5. Bani bajop ibayora ya kana Miss Lawlyngdoh. Ini contestant number. Not badai. Contestant number 6. First runner-up, the contestant number 5. Sebenarnya lah perkelet ban crown moi Mrs. Lawlyngdoh baiklah syat aku tu lah kelet no ni. To jing praktik ke pejam nak bentai bibi basai mai.
Contestant number 7. Dengan kepadi ba hamlet sandoling ban ai gi prize yang ini ginong job hagi master Lawlyngdoh. Taibawan meningkong katai first runner up Hakanam Kumi Prince Jong Lawlyngdoh. Idai contestant number Contestant number 6. Maka benta ka bakado tam inong job ban inong ra bay bara ya kanam Kumu Prince Jong Lawlyngdoh urang magansay Jong Lawlyngdoh. They contestant number Contestant number Contestant number 4. Final round.